Kalenti banai siapa pung hilan mah kani kasurok. Kani kadai kalenti banai siapa pung mah tempo hilan Southwest Kasihil District kabalong kajing khai kebarit lasi sejalan Katwi trik Oktober aja pesan tentang praspat tinggal keberung silak ke beningkong san fajar ke baar hadu ke bakandai san fajar berkonstruksian hajar hadu nyob santeli tening lek jan poya popung mah ning lek jan poya popung ini udah itu tip mah op kuai je khat lek jan poya derek sampai polat mana siapa pung kan kalau ku baju pensai nak tapi kan tang perborong ke bumpat supaya kena jeka kena jeka kemud ba kalau kayak basuk nang tajuk barak serapan pensai lem nang tajuk perlok rawon hak si ikan ni kan perwan apa daerah kata galat mana siapa pung mah kan ni kadang senang hilan mah Southwest Kasihil District baju tanah area mereka teh galat mah ini galat pengen iya kani galat bandai nak siapa baju tanah area pengen kalenti tegaying terus ke kani galat bandai siapa pun kani galat ngilak ada bentok ni welcome to Mau Khan Lake Kamu Recreation Center. Welcome to Mau Khan Lake Kamu Recreation Center. Kani kali galat bandai siapa pun tiang ni poy direct siapa pun perluan saya bantu IP ke video te perluan kani ke parking tu kena kamaran football te pej hang ni ngila poi direct hapo pung mah hapo pung ketika pung saya banding biang ya ke video tu ajan te perluan kani ke kapung ni po hilan Southwest Kasihil District kalian tiaj nama kuat hang ni hapo pojut na area mah ka jakarung te kani ke kapung mah karena arteli pung bat ni saya banding video mah te keruk ka homestay hang ni arteli ketika wei bat silang koi baik perluan kani kapung kali kasin kebenkong top senam hajar arfsan kapung kalau hek bah ni ada bantet dok khang ni hadu terus pak lai punya kilo mah kade kapung hek ni ada ban pai kitu kirong mah ni ada ban tak rong sau nak bentar jembuk jeka kade kapung hek mah internet bah kapung hang te silang ruk kodan kajing elek kai longkum ka kenja turis te silang te hang ni kade ruk kum kaja kum ka kenja pak ni di pej perluan kani kade kapung hek mah nak bentar kapung hek terus nanti nasi silang bat